kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-Kabangi-Ibang nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamangipariper a. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y atap no mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na paggastusak. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag pariper. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan, makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Agyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jabe. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tama nga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamerton no mano ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrog-rugiak pa lang. Sana mabalin na. No mano ti boundary asing singirek kadagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat no dagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo pa. Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kung naklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamat gayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mat nadlawaragos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mat natarimaanan. Nilakay mo magtay limbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gayaman. Wen nana, Asino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-Kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akin nasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amang ano italaang nga adabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kung titangdan ko ang naglaba nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kon ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanaya, kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw, no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada napatag pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa nga rod, bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Uwan nga rod. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka or uray.
Kasta nga rudan, agur uray ka itibanag asaan mat asigurado. Anyangay nga raw, kat makiman maniwa lang mat bakit? Awan mat budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamatan, Jojo. Tiyan niya manayin bakit? Sa bali mo ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter day jay bakit? Na, amangan no agur urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada yay tao. Dakdakil nga ro ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakil nga adayo ngamtik itad ni Arnel. Ay nawaw, saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan ama iparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakil ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di ajip? Panunutam lata na dakdakil ti kwarta amaalata no ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta kamot. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga raod. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na na? Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo ah. Amangan no adalaang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Amangan no agururay kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta Sir Jojo. Bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa eh. Kayat ko ang makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, adda ka di tinapasama kajak mo? Nakita ni na Rosa asabali tinangibiyahe ti jeep da. Anya? Maguluwanak bakit? Mayat mati saritaan mi ka ni Sir Jojo. Hindi na panag ijay. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahil ti kayat ko ang maamuan. Bakit? Masapol nga sarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo katagur uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may ka, Arnel. At dala kayat ko ang maamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apayakas di, sir. Diyan niya. Ada ka naman sabali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungal daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wala sa anayin. Tapno amok no itid ko iti sabalay. Kayat ko, sir. Mutlagayam. Nagadupay na asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa'y matijip Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Bueno saan? Impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungaal daw. Nagawi daw ni Dexter. No apay ngamin adi na mat-anad ang tijip. Relax ka kanilang. Bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinapatag kat inalamanan niya, Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin matan day a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron tiyaramidag. Isublim kitin day ta jeep. Ipatarimaan da kang ka.
Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sabali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano in subliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko, nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramidan dayjay a Jojo. Masayangan nga min, nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay, saan amay parbang ti kasta? Ay, jak amo iti asawak, nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddo maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanang ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo, nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne, apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay inton malab. Ne, inigdap na. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano dayji a Dexter. Rupat kwartamat dayji a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papaniti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahe na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta a jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam. Praktikalak laeng bakit? Ayawan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumatlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tanda ka man, ang mga numangag nagiti karuba kat anya pa ti panunutan da. Di uray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sip-sip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang ah. Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Agbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na pa'y ammo at harimaanan ti jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko na amay, bakit? Amom ayat yan ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawawag ah. Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang tijip na. Isaan, nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka ka ni, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manan ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Ne, papaya sana mabalin. Sana adda taksi ni Tata Pidong ngay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit?
Ang madakanumot nun ibibiyahin na taksi. Awan nga rudan Alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sarang? Oh, anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver kan ka. Malugi kan to kung naktupay ka. Ay, nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik matla adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ta kayat kumuta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga Naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na rayta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka diti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay, nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addadain ton madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kon ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko, kinton madamdama. Awaga kon ti ex mo, ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ta po yo. Agyaman naklaunay Rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang unay ti pagdanagan nyo kat saan mimot nga itaray ti ubing.
Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kan kuana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anyat pagkit kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasawa kayo. Di mo ngamin ikan itida kasakay papananti imbagak. Namin adon abinulod ko, tiyubing. Ngam isublik lat tamat abuo ka na kayo. Ay, pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insubli dati ubing nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod. Saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay nanang, ada ka didiyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita kat awan nagbaliwan na. Wen mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay? Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Shasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mo diti balay Anya, amom nga adda ti anak tang asikaswan na. Duwang aldaw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Day talaga ya. Nalakalaeng si kakit dimot. Nalaka ko nam, ngam di mo matngarod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontrahan ti kayat ko, si Shasha. Anak ko lang taday dyan, ya. Makamu ka. Anya manin ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makaduak mat Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka da iti bagbagam. Awanan ti ado asaludsod. Itadyo ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manan ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen tatimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang nga aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang dayji alalaki. Talagang agar-aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak ko. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, buludak iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin, no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtan iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog, nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo.
Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga ron ti aramidan ta anak ko. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kadya kalibin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikasun na kadimot laang wano saan. Ay nawaw, anya tararamidam ni ti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka day? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa yaman. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di a komportable dayta, isung agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbit nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikason ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauna ya diya. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot na dyan, maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apayakas ta tilaga ti apaw. Saan nasuksukatan ti bado na? Kankasla saan pa'y nagdigdigaws. Wen ata saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu it-itit ti ubing kang kwa. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manak ko. Awan karbangan na iti anak mi. Taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay nga min adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anyaga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo nga inaramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mag... Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitad mo asustentaw. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mo ta makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludag. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, takasaritak to ida.
Mga ano saan kayo laeng ang nagkikinaawatan, iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay nga imayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat nga ipabulod ti ubing kan kwa na. Ay, wen. Pudno launay day ta, tata. Ay nawaw, iti anya aga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buluden na ti putot na, kat di na matas-asikaswan anasayaat. Anya, Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. ay nagloko na dya Rakay. Isumot lagayam ah. Ano ti bagada kan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat a kasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ibagbagam Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At nabayadan may di pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ngagbayad ako nanang. Nakababa ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanang. Awan kwartak ita. Damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Inton katapusan pa imot ngagsweldo ni tatang. Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak ko na. Ni tatang la kanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo mat ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo, kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayaman akbakay. Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakay. Ibusam day ta. Ay wang gayam, nagsweldo kayo ka din. Way, Muntoy nga ro ti sweldo, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra Won, ti sweldo mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makamo bakay. Amok analalain ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta
No adda ti swildom, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sikat imang iduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyen ta kwarta, ta ang mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello? Api nga itala nga sinong batam ti awang ko manang madilin. Busy ak ngamin itay. Apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumot asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laeng. Asito ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyo bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya timbaga na. Kwarta manan? Wan, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti it ko kadakwada. Anya? Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. Awan matimbagak bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka ta narigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak laeng may. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive kalaunay may. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mo. Nay, apay ngay. Imbagak mo't ka ni bakit ka. Abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yun ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosina nga itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Una na. Di kay madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang nga raw ta isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ako unay na na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo ka na Petra. Kasano ko makabayad ak kat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimata ak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. Adamat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya? Amok nga ammom dayta. Oh, na yan bakit? Nada kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam nada kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Apay nga minadiyo binayaran ti utang tayo, nanang. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawan mo't nga nakasta kayo. Nawa masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun nanang. Nung ni tatang tiyada kwarta na. Kwarta tayo amin. Ngam nung da kayo tiyada kwarta na. Ibagayo kwartayo lang. Apay nga kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpa na kayo lang mo't nga da trabaho na. Nukas di kumakit pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. Nukas ta mo't tiramidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di tibalay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impawit ko a kwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka kadi iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manan ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-pawit ko lang.
I-advance ko lang, manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak magkada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na, manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Oh, tangdan ko, bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Uy, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang anayunan Amumit na makitang tangdan at langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan ng inyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa'y itidaduma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tas sikat ti padre ti pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat. Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami, manang. Di ka madanagan, tas saan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti pawpawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman nakmanen, manang. Maipauit mo nga tati kwarta no bigan. Wan, urayom nung bigat, tay pawit ko. adamot gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay garod anagaduti sa University in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Uy, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwartang ipawpawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan yaw. Tapno saan lang si katinamnaman da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakabsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kan nadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. Ada kumamot ng limitasyon ti panagtulong mo Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak atumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na lang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Na, apay ngay akasta mo't saan mo't akasta ni Kulas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag na imbagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Wan man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay lang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibaga ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agul-ulbod. Incomplete siguro man ang tistoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak ta nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti da kwarta na lang. anya, Day tatipod no, nana. Nasakit tinakam ka, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agunget, ti kayat na pa ikat dua wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least ita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na na.
Nakasaritak ti asawa, Madeline. Binagbagaan niyo ako manana. Saan ko abinagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya? No datangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamain? Dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita, nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyaw. Anya nga bagas kan agas langan ti paw ityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang mag. Masansanmot ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kade ani apong ti papanan ti kwarta nga ipaw-pawit yaw. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo nga kakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma tapno saan ka amadagsanan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agong ungat ka kade? Wala, tapaya kastoy mo timpawit mo. Kasapulan ni nanang dagita, saan kade? Kwarta ti kasapulan ni Nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laang. Basta, kwarta lang ta kuman ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ninanang ka diti agkasapulan iti kwarta no sika. Ay nawaw, ni Nanang, Manang. Mutlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agarami dak iti group chat tayo nga kakapsat. Apay mo't ngay Manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat tayo iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y swildok. Adda kwartak lakay. Siya kun ti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kade? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matang agap apakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo to kasta nanang. Wan gayam, adda project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Adda kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kunaklakid din ay bagayo nga orayok man ang titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.